Sa atong video karon, niapit ko diri sa Coastal Road sa among lugar sa Malalag, Davao del Sur. Hapit lang ko diri, ako lang ipakita ang view ba. Diri sa mapa, diri ni banda sa Mindanao. Mao ni ang Davao del Sur area. Malalag overview. Daghan kayong eksplorono ning lugara. Pero diri lang tataman sa Daplin kay magagasto pa man ta magsakay-sakay pump boat kung musuroy ta dinha. Kani among dagat diri tin-aw po kay ni, pero mas tin-aw gyud kung makaabot ta dito banda sa Atbang. Pangandoy gyud kay nako nga maka-explore ning lugara ba. Pero walang ko gahinig kauban nga magalag-laag diari. Oo. Tagang yun ang isda nga gagmay. Kaning Malalag abunda kay ni sa bangus tungod kay Pero isa unsa po ni ulit sa mga magpapiliwit kay supplier gagmay o lang bangus diri sa Mindanao tungod sa kadaghan sa mga fish cages diari. Mao ding napadpad mi diri karon kay alam mi gitan-aw nga manggahan diri ra po dapita. Na kay mga lima ka po. Gikan diri from Digo City mga 30 minutes ang biyahe para makaabot diari. Kanitang lugar daghan kay nigtao diri inig buntag sayo or inig hapon na kanang landong ba. Karon na timingan man nga udto mi diri udtong tutok, wala kay mga tao diri kay tungod sa init kay ang adlaw. Ta ulit na ta, let's go na. Tara na ko.